Hello, Studio4 OneMajority team jana hai nazu dogele. Namai go video ga studio recording studio do mat apte ja nei te lui nei sega ka ni achu nei ga ma bam le ye gna ta mi ma ke ja go nokta seu kala bi ja studio te le lu bi ba gu lam ja in zain ken ja ina te lung ja ma marwa naram lam ja ni rangai le rai lang ja aya laptop ana nangoda amina recording te guranga computer digital recording te sangza bang zegina computer masana laptop anangoda siga ni go budget da ke ka lu nei 2GB RAM samlang ga nangu masana hard disk 500GB na nangoda minimum ya ana sambu jaina 8GB RAM masana 1000 TB hard disk au na tera nangoda upgrade te ngamlu bi design ana samlang bi hangada ja rangaida akana biga sound card aja nangoda aja ngon sila le me Behringer seva company go Zenix 302 USB sound card ta Zenix 302 USB na ko model number na aja 19 sang serok sang snaning ya bana le me I te diga pating na handa aja mi huma pa channel menu ani kya kana chum da menu anu microphone singa amina te lu na channel kya ta aja te lu ja recording te jo banda koya recording chamle ja mic kya na te recording te le performance masana buku quality product aja pemi mungkin ja bamang le ja o mal le ja quality buku finish product ika sangga kalui le anina te lung mi ja te lung ja na ipo aja sound card aja nanguda na cable microphone cable nanguda ni guitar cable me yana haim dai hamin ye masana sang lungga cable kana chumne ngolubui na microphone nangobi ina te lung ja da ina te ba te rai biga ite surai biga te ba aja AKG ami company sela le da AKG model number aja D5 le AKG D5 mo pat la le me ngo pa mang la le me apo microphone aja sangsna ninge bang la le go kong microphone home mak gu masana dynamic microphone ja recording studio ga te lu ga live sound te lu du te lu wi ana studio mi ko lu ga apo de ja quality ida da patsalang mi le mi home mak ga ja te lu ga microphone kya le masana condenser microphone te lu le ja na agum ba microphone aja te lu wi aja CAD microphone da branded table company kata condenser microphone kami seva humala mui aja between 15 to 20,000 ninga banggu aso sevle lamui sangkare kangle bang lugui agoma condenser microphone aja leja teiluja recording teilubi le beja rangale microphone bamdi laptop bamdi sound card bamdi microphone bamdi kainana nang mi seuranga speaker nangda ana studio monitor na mi hungida sangkai ndrau masana adairing ya hanga na seu kolaba ana quality sia biuda asipo kaleja studio monitor nina lui makloga headphone ayo normal anunya telungzen ba headphone na maka aja studio headphone da plamena to frequency tune te ga raw vocal ma sound card na go ta monitor de ja fine tune de ga headphone le ato ja changdai changming ye ning ye da aja audio technica go headphone da kada da Sennheiser me masana studio go headphone kada le lamui Behringer me agome kya lului luza mixing te ga masana mastering te lo studio monitor go bung di ba te mak lo ga te mak te ra on sana che iPhone je te lu ja te lu wi le ga ngale
na nuina headphone out hang lupa ploga headphone kana ga chum connector anga nang jena na aguma splitter aja te lui aja changkya changma haisro haisna ma ngolbi quality sa suja online ya order te lui aguma te luja headphone aja input kyata na headphone kyat kana chum dining ya aja agu headphone out kyat lamile na apor na te jana na I headphone kyat na te lui da aruna seuda recording table recording table artist aja poko ame music track king nangda na apo na dolok je na aja te lui apo makale ya splitter cat namire ago ma splitter aja dual headphone kana te lui da ko ja apo le te lui ago ma go adapter masana headphone splitter bangitana headphone kana out cat kana aja te lui ga maro aja ago ma le ka lui aja haina chum handa hamin yebu maro anda hu makka na tena kami budget bamjana anina investor wi na ina te cat na Behringer go ultra compact 4-channel stereo headphone amplifier da aja inja quarter inch 1/4 inch TS jago input ramada input cat aina out madai na aja headphone madai muruna independently level control de lu pe lamida input cat sound card na wangja apo madai ya out palwi na aja apo ga headphone mi go biki di baga jana na aguma converter 3.5 to quarter inch mono ja jo stereo ja jo te bi na na ka aja stereo bu adapter te la aja kai lu ja ani go normal headphone ya aja ona kari go da lu apo ga ona te lu de ga anda na microphone apo ja bandi na nana microphone stand aja nangoda microphone stand miunga sevele plana mida stand anina luranga tosial jaido aguna boom stand masana clip te luza migu table ga clip te luza boom stand na te lui apo go set luza na pop filter mikwa inkai control te raga filter pop filter aja apo set luza wangu pop filter ga design na apo spongy daga apo microphone luiza na pepe ga apo le te lui ai te rimba na inkai ko masana ti kwa na block daga pop daga filter daga aja te ga apo za kam studio na te nang sinada na stand lu ga itu setter za aguna filter wangule filter cat aja te ya da aja pop filter da online ga lui ami maki umako has na aina ai chung nang le bang lui na setter jo wang le rang ai pause da mai ai lang ga laptop nang da sound card nang da na headphone nang da ani na headphone splitter da nang da microphone nang ni microphone aja changkyat gu microphone na le te recording ke te le Apple le studio ga kanang da no ka da wa na basic setup era da sang dairing ye ga asana sang dairing ye so ki bi ga miki na mi gurum kya kana da recording studio le bi ana music kat le ko track arrangement ra ga nangu ko ga MIDI controller keyboard aja diva apo za agum masa agum gu diva lai te lu ga na apo diva te maka ai na hung diu da jenga na cheiba
microphone da te lubi leba da aijan M audio key station mini 32 nó là lấy mấy nó chỉ mang mấy na thế nên nó chỉ tải lại mấy aijan MIDI controller đó laptop ka sound laptop ka aijan direct to cái nè sound card na yu po software na detect yu da any musical instrument aina program ni nim lubi piano ma sana da ko ni na kanang lai na pong te lubi studio ga apo te lu za i album da ke mele recording te ga da apo di ba te ma klo convenient te ba be ya ta ta lu klo le ya te isang pung lu za ta se kla ba meet na te ra kanang lai na te lubi ba octave te li ba volume control masana ga pitch bend te ba apo modulation control te ma ta lai na studio ga kanang bagu controller da normal ani te ba key ma te ba keyboard ma ta aina MIDI controller da ma kada ba mamre me ani na kada ba instrument guitar me ma sai da ko ko ana me ke da si po lang ana extra instrument da basic kana apo MIDI controller jani music te le ga nang da apo ga le ja te home bi le ja laptop ka screen ga na bi lu ja ipo bu software interface na program te lu bi kana jana te sia ai ja bam ja na convenient te sang da software aga te ba na palang sam dai da pa kana ba ma sana video ka da na si po da cover te da na po bi hong ga tv hong da software ga Logic Pro ma sana Cubase kada da ban ke lamui FL Studio Reaper Zeme na Ableton te ga pa lamui ina te ga Cubase te da software lang ba na plugins ma kada da ba ke za rang da lamui da le ja free te available te ga te lu da Reaper le te lu FL Studio le te lu Ableton like le te lu Cubase le free version lamui na home studio te bija le recording te lu Cubase element rama lamui professional ma pro level te ma le recording te lu plan na mi le si gna apo go ranke di ba ka te ya di ba maro rama te lu recording studio just te lu le je ba ngada of course anui apo rama te lung chira bu knowledge idea na ba manang da professionally trained I think kom music school sound engineering school ga that dun nang da anju that ma le ja mi kien run na pi bang pro try te le na apo khung zu ma ka maro rama kai lu ja recording studio te lu le je ja apo video ga na ra ngai le kada ba ti ye ma ko ba te ra nang ba lam bam ja na comment se lo mi hai na na pira bu video ma ko da apo video na la na studio go setup jang je na music ke mo sen sound lam ga studio lam ga ni long ko interest pang ko ja na ye lu ja lam chi rang je na apo video le le ai ga mixer as a sound card I te ba apo ke le lam apo la ma ka apo na na ting choir recording ga ke mai te da palam detail de ja apo go routine te apo la ma na wang ka da video na ko te da la apo go video pe ga lu ja iba bam design na channel ai ja subscribe te lo ana apo video ja share du te ga ma na mu comment so te lo ai na pe ga bi na ta